muone nikiongea kwa kwa mchungaji Ben. Na tukiwa hapa tunamuitaga Ben, tukiwa nje tunamuita nani? Kiengei. Ni vile tunajifanya hapa tunakuitaga Ben. Wewe ni Kiengei. Haleluya. Kiengei ni jina la kasi. Na kasi haiko bali sana na mhubiri. Na muhunjia hanaga wĩra ũrĩa arutaga atanambĩrĩria. Ndathire kwa mũndũ ũngĩ warĩ mũthigari atanatuĩka pastor. Ndakwĩra makitaimu iria twĩkithirie kanitha. Onaga andũ marũgamĩte ũguo akaga stand up well. Nginya ngĩmwĩra brother, gũkũ ti police station. Akĩnjĩra nĩ kũriganĩrwo. Rĩu nake mũcungaji Ben, wĩra ũrĩa arutaga kũrĩa nĩ ũkaga rĩmwe ũkaigua na hau nĩ wĩra-inĩ. Hau nĩ roho, no hau nĩ wĩra-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikutana naye kwanza nilimuuliza, hiyo watu wote wanakuja pale JCM. Niambie, unataka siku moja uwe kajura? Unataka siku moja uwe nini? Ama kwa nini unawakusanya hapo? Alikuwa very serious, akaniambia mimi nataka waende biguni. Ngiona mundu mwega. Ithe mundu twacokanĩrĩria andũ akĩenda ũkanjũra. Ũyũ anjĩrire arenda mũthiĩ matu-inĩ. Na rĩu tondũ nĩ ndokona ngũmũthomera maandĩko marĩa monanagia andũ arĩa matagathiĩ kũ. Nĩguo ngũmuonia oro rĩu ndagĩka ĩmwe haha ndĩmwĩre andũ arĩa matagathiĩ matu-inĩ. Wona ndũgathiĩ, nĩ tũgũkũhe chance wĩrire rĩo haha na ũgarũrũke. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ninashukuru sana kwa sababu mchungaji Ben ni mtu ambaye anapenda watu. Hiyo ndio kitu cha kwanza, hiyo moyo yake ni mweupe. Hata wakati mwingine ninasikianga amekasirika. Ni watu wale hawa godre no ĩgakuo kaingĩ ũrĩa gakoragwo ekũnjĩte. Rĩu ũyũ gake gatie kũnjĩte. Akonda kenete pa. Akena pa. Ũcio nĩwe mũndũ wa Ngai ũrĩa twĩ nake. Nĩ ahũrĩrwo rũhĩ-inĩ rwa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Unajua kuna watu wanakusalimia na wanakupiga kifua. Lakini ukiondoka anasema shaitani hiyo ikufe. Huyu Ben ni very genuine. Kama hakupendi anasema na niye ndirenda ang'ania. Na tunashukuru Bwana kwa ajili yake. Na akerere andũ ega haha megũciara ũguo ciarĩte haha na ihenya na ihenya na ihenya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulitumwa Kenya kupanda. Kwa hivyo kanisa zetu zilikuwa pole pole ndio siwe kubwa. Yeye ametumwa kuvuna. Na mtu wa kupanda na wa kuvuna wote ni important. Yeye kazi yake hamujaona watu, mtaona watu. Mtaona watu. Usifikiri ati hii kanisa ni kukwisha inakuisha, ni kuongezeka inaongezeka. Na leo kuoguo naikakara mwira ni tuguthama muthame. Amwira tuguthoga mugathonga. Tondu riu atumitwo kugetha. Na kule andu matumitwo kuhanda. Na kule andu matumitwo haha nigetha mathondekwo mamenye magnet ĩyo ĩrarehe andu niki tondu ni mbeca kweli aratuhe. Ithe ndiona nĩ inyu mũraheana. Niĩ ndĩreciragia nĩ inyu mũheagwo. Ndona nĩ the other way around na njĩra noguo maheanaga haha. Ndauga rĩu magnet ĩno rĩ nĩ mũkũmĩoya kana mũkũmenyera mũndũ ũyũ mũkaga kũgaya kĩrĩa arĩ nakĩo. Kwa hivyo hiyo magnet ndio tunaita anointing. Na Mungu ndiye hupeana mafuta. Mafuta haipeani na watu. Sisi tunakuja kuweka watu mafuta tudhibitishe Mungu ameweka. Lakini ni Mungu anakuanga ameweka mafuta na niwe uthuraga no egwikira na no ategwikira. Ta rĩu gũkĩrĩ andũ angĩega kũrĩ ũyũ. Na ona nĩ ndĩmona prayer center magĩtia maguta. No kona nĩ maimwo. Na wamoria wega keherio nĩ ũkamera nĩ waimwo akwĩra nĩ ndaimwo. Ndarikia 40 na gũtirĩ kĩndũ ndaheo na gatata. Sasa huyu amepewa. Sasa tunashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambaye wanaona mhubiri akiwa mdogo. Mngeniona nikiwa mdogo. Kuna watu walikuwa wananiambia Harrison, please enda kwa biashara haujaitwa. Niĩ nĩ njĩrĩtwo ũguo ngerwo ũguo nĩ mũndũ.
na akanjira mũrũ wa ithe witũ tiga kwĩhenia wĩ mwĩte, thiĩ biashara ukendie mafuku. Lakini leo hakuna mtu anaweza kuniambia hivyo. Kwa hivyo sasa nyinyi mmepata bahati ya kuona huyu akiundwa, akitengenezwa, awe kile kitu Mungu anataka kufanya, awe kanisa liko na nguvu na mhubiri ako na say hapa nchini Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu aliniambia hiyo watu wanaenda kwa hiyo kanisa ya Kiengei, ninashindwa kwa nini wanaenda. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia Kiengei si mtu mzuri hivi tu, ni mtu ako na mchezo sana. Ngimwira ndeke Kiengei atatu ihokeire guitaniriria maguta. Korone wa wale na mũndũ ũngĩ amuheire.